Iya, gue siapin motor ya. Ya ampun yuk. Yang lu rasain apaan? Mual muntah. Kasa tolongin dong Kak kalau bawa keluar yuk. Iya tunggu bang. Buruan, udah siap nih. Udah siap motornya kan Be? Udah. Oh ini anak, kenapa sih nih Be? Anak kita Be? Ya pakai nanya lagi lo. Naikin aja. Banyak. Hati-hati. Kaki lagi dong.